twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Jeune Official wo muri hose turabasuhuje. Tugiye kuganira ku makuru yo muri Congo, tuyahuza n'u Rwanda n'ibiganiro biherutse kubera muri Amerika ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego, ibi biganiro tugiye kubiganira ko tugiye kubanza duhere kuri M23 mbere ko tugera kuri ruhande rw'ibiganiro ya Congo n'u Rwanda byabere muri Amerika. Murabizi ko M23 imaze iminsi ihanganye n'igihugu cya Congo, cyane bihangane mu burasirazuba bwa Congo, ubwo ndavuga muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru. Kugeza n'ubu bari mu gice cya Uvira, no mu Rwanda bikomeye, no ku masaha y'ejo habayeho ihangana y'ingabo za Congo na M23 bararasanye bikomeye, kugeza no kuba bari babashyikiye bari ku ngabo z'abarundi. Yego, turakomeza tubiganireho ako kara kanyuzemo kugira ngo mbibutse kuri M23 tugiye kwiganiraho, tunarebere hamwe ibi biganiro igihe biba, byabereye muri Angola, byabereye muri Tanzania, byabereye muri Qatar, byabereye no muri Amerika. Turebe koko nyuma y'ibyo baganiye byose se bigire bitanga umusaruro. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Tugiye kwanzika, tugiye Rwanda duhere mu nama iherutse kuba itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka. Turareba ku ruhande rwari bahagarariye buri gihugu, yaba ku Rwanda cyangwa se muri Congo. Ku ruhande rwa Congo yari Wagner wari uhagarariye Congo. Ku Rwanda yari Olivier Nduhungirehe niwe wari uhagarariye u Rwanda muri ibyo biganiro. Hari byinshi baganiriyeho, baganira. Babizi ko Donald Trump ni umuntu ukunda ibintu cyane byo kurasa ku ntego, adakunda ibintu bitinda muri we. Umuntu babashe kuganira, baganira ku ngingo runaka, ingingo zigeraga ku 9 baganiriyeho, ariko iz'ingenzi zari uburyo bwo kuba bakora ubucuruzi, ariko nanone habanje kuboneka amahoro impande zombi, yaba kuri Rwanda no muri Congo, kugira ngo ubucuruzi buzabone uko bukorwa. Urabizi ko Donald Trump ni umucuruzi kuruta uko yaba undi muntu wibera mu isi ya politike yindi. Waba muri politike y'ubukungu cyane niyo domaine ye. Nubwo yenda perezida, ariko buri deal akora zose n'iz'ubucuruzi. Deal zitarimo ubucuruzi ntabwo ari ibintu yinjiramo cyane ngo abitemo umwanya. Hari byinshi baganiriye, cyane baganira kuri FLDC bayivuzeho cyane, bavuga ukuntu bagiye kuba bahagarika intambara zirimo zirahungabanya umutekano w'u Rwanda. Basaba ko n'u Rwanda rwakuraho ubwirinzi kugira ngo amahoro yongere agaruke muri Congo. Turongera tugaruka ku gihugu cya Congo. Basabye ko FLDC basaba ko FLDC bayikura mu gihugu cya Congo se cyangwa bahagarika imikoranire nabo, kugira ngo n'u Rwanda rubone ukuntu rwakurirwaho, rwahabwa umutekano, ariko nabwo rugakuraho ubwirinzi. Ni ibintu baganiriyeho, babiganiraho igihe kirekire, ariko ikintu cyatunguranye tugiye kugarukaho ubu ni uko mu byo baganiriye byose, Wagner Kayikwamba wo muri Congo wari uhagarariye ku ruhande rwa Congo, mu byo baganiriye byose bisa nk'aho byageze muri Congo, bageze Kinshasa byahise bihinduka. Bahise bavuga ko u Rwanda rugomba kubanza kugaragaza gufasha M23 cyangwa se gukura abasirikare b'u Rwanda muri Congo. Kandi mu byo baganiriye ko u Rwanda rwemeye ko nta basirikare rufite muri Congo, ariko Congo yamaze kwemera ko ifite FLDC muri Congo. Asaba ko FLDC bayihagarika, ariko nawe asaba ko Congo nayo isaba ko u Rwanda nawe rwahagarika
gukomeza gushyigikira M23 se gukomeza kuyihinga, kandi icyumvikana cyo nta hantu u Rwanda rwemera ko hari ingabo z'u Rwanda zigiye zijya muri Congo. Ibyo ni ibintu byakomeje guteza impaka. Icyo gihe hari no bita Colonel Nanga bavuze ati ku biganiro bajyanye ni byiza, ariko ntago bafitiye inyungu ku ruhande rwa M23, kuko ni deal bazakinana hagati yabo y'ubucuruzi, ariko ntago bizaba bikemuye ikibazo cyatumye M23 ihaguruka ikarwana. Ibi ni ibintu byakomeje guteza urujijo cyane cyane kuri M23 cyane n'igisirikare cya Congo, bisobanuye ko n'ubundi amahoro bateganyaga gushaka bisa nkaho bitazashoboka, cyangwa se na deal y'ubucuruzi bagomba gukorana bisa nkaho bizagorana kuba yacamo, kuko naho bayikora byasaba ko amabuye y'agaciro bayacukura ahandi hantu hatari M23, kuko ntabwo wakemera ko M23 ntabwo yakemera ko bacukura amabuye y'agaciro ngo bajye gukora deal z'ubucuruzi, amafaranga avuyemo agaruka yongera ajya kubatera. Icyo gihe M23 ntabwo yabyemera, kuko umuvugizi wa AFC M23 Colonel Nanga ko niwe uhagarariye iriya alliance Breve Congolais, iyo yamaze kubabwira ko mu byo baganiriye byose nta gisubizo kizavamo, kandi koko ikigaragara cyo ntago igisubizo cyavamo nk'umuntu birebera hirengeye. Ikigaragara cyo ibiganiro bakoze ni byiza pe ku mpande zombi, ariko kubiganira basimbutseho ingingo ya M23 nta kintu bisobanuye gifatika. Bisobanuye ko baramutse M23 icyo yashatse gusobanura hariya, yashatse gusobanura ko M23 iramutse ihagaze ku Rwanda bagajya gucukura ari amabuye y'agaciro hagati y'u Rwanda na Congo, bagakora izo deal, M23 ibyo yarwaniraga bigasa nkaho bivuyeho, byasobanura ko u Rwanda ari rwari rugize rwari rushyigikiye M23, kandi n'ubundi rutabyemera ko rushyigikiye M23. Bisobanuye ko izi deal baganiriyeho ntago zitanga igisubizo cyane cyane kuri M23, kuko M23 kirwanira n'ubu ntago kirarangira. Bivuze ngo nta n'urwo u Rwanda rwigize ko, ukurikije amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, nta hantu bigaragara ko batera inkunga M23, kandi none M23 iragaragaza ko batakora izo deal z'ubucuruzi muri zone bayoboye. Bivuze ngo ntago amabuye ntiyacukurwa ahantu M23 irwanira, ko ntabwo M23 yabemerera, kuko ubu niyo ihafite mu biganza. Bagiye kuyacukura byasaba ko M23 ari yiganira n'u Rwanda, ahubwo M23 akaba ari yacukura agatunganyirizwa mu Rwanda. Bivuze ngo rero uyu Donald Trump we yarahiye arirenga, aravuga ati aya masezerano nimutayubahiriza nk'uko byateganyijwe, deal ntabwo uzakorwa, amasezerano byangwa ko tuyavugurura. Kandi koko ikiriho amasezerano kigaragara cyo azavugurwa, kuko hari ibiganiro byagombaga kuganirwaho, hari ibiganiro bagombaga kugarukaho byaganiriwe muri Qatar, kuko iriya biganiro baganiriye muri Qatar nibyo bakagombye kuba baheraho, kuko byavugaga ku kibazo cya M23 na FLDC. Mwibuka igihe biheruka kubaho, niyo nama bari barimo kugira ngo bashake igisubizo hagati ya M23 n'igihugu cya RDF cyangwa se Congo Kinshasa. Urumva rero bya biganiro kuba bitarakunze, biragoye no kuba iriya nama bakoze muri Amerika yo gushaka umwanzuro w'uburyo batangira ubucuruzi cyangwa se ubucukuzi, biragaragara ko bitapfa gushoboka, kuko M23 yamaze kurahira irirenga. Colonel Nanga yamaze guhakana ko izo deal bakora batazazikorera ku butaka bafite, kuko ubu tuvugana bumaze gufata ubutaka bungana na kilometero kare 36. Bivuze ngo ahantu muri ubwo butaka niho hari amabuye y'agaciro menshi. Bivuze ngo kuba M23 yayamanika bakaza gucukura ntabwo byashoboka. Bivuze ngo ari amasezerano bakoze asa nkaho nta gisubizo azigera atanga, kuko ibyo basezeranye ntabwo byubahirijwe hagati ya Congo na M23. Kandi iki cya kabiri, ku masezerano bajyanye hagati y'u Rwanda
na Congo ntabwo byagerwaho mu gihe aho bagomba kuyacukura hari mu maboko ya M23. Yego turabashimiye abakunzi bacu, nakagaruka wowe utarakora subscribe nyaboneka yibuke ukore subscribe, like, share, ni ingenzi kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro birambuye mu minsi iri imbere, kuko turimo turabategura ibiganiro bigari. Turabashimiye.